Kur'an'ı öldürdü, öldürdü, babalarını parmaklarla, çaktırlarla, ikinci yolu esketti. Üçüncü yol aylar. Muskul ortada, bunlar işte. Muskul dayanışmaya bayramlaştırılıyor. Cengiz kızıl muskaları. Kürleşme yok, harmay yok, bırakmak yok, Xitoy kadar. Zatlarda uygulayıcı yok. Başka tetkinde olursa. Kızılda oğlu geçirdi. Mümkün de ortada. Bol mevleşler. Artıkçılık mı? Cengiz'e Murtakiyev Abdullah Cengiz'e. Muşkerler 26 kg salmakta. Kenjayev Asatbek, Aybatkan Merkuri, Tabakalov Ayatullah, Mana sport klubu. Qadamjoy rayoni Xalmiyon айлық матı. Stop. Bol mevleşler. Tek boşluğun dayar emesligine baylanıştı. Cengiz Kenjayev Asanbek efendim.
Qo'chqorov Elvis, Nurallat sport klubi. Atanbaşı G'anijanov Gaga, Aydarkent. Köp Muska istetti, birine canı. Stop. Rahat efendim. Birinci rahat efendim. İkinci rahat. Köp Muska eskertdi, sizene de 2 jol qaytmaganda o'tdi. Stop. Köp Muska eskertdi, mezasi 2 bal. Dagı bir jol sizene de 2 jol qaytarsam, birine jol. Belgilep qo'yinglar. Ulan sağ ol. Stop. Bu mendese 2-1 eseğinde Cengiz kızıl vuruşqa beriladi. Chaqiralar. To'ychiyev Nishanbay Aydarkent, Alijan Panjar Aqtatır. Tamam abi. Put. İşte bir dakika. Kullanmıyor. Stop. Еще раз. Лежал. Парламент. Что, давай. Что? Stop. Raund аяқтады. Жақсы бай болды, қол чабалар менен.
Жақсы бой болды. Записка. Қалыстар жиынтықты береміз. Қалыстар жиынтықты береміз. Жақсы бой болды. Бұл жігіттер бұйырса Қырғызстанның туысын дағылай жолы көтереді. Бұл белдеште жеңішке қызыл ұстамызды жеңішіміз. Отыз 34 кг салмақтағы мүшкендер. Маматалиев, Алманбек, Ақтатыр, Жапар, Азымбек, Айдаркен Леркори. Тоқтай, тоқ, раунд аяқтады. Тоқтай, тоқ. Жақсы бой болды, қол соғылар менен. Қол соғы қолда тұрауыз. Бұл белдеште 2-1 есебінде жеңішке қызыл ұстамызды жеңішіміз. Судьяларды адаштырасыңдар. Стоп! Время.
Ekінші раунд. Top time. Kızıl vurtqa olacak eskertүү. Stop. Müşkiller Судьяны күштейіз. Беттешүүдө 2-1 эсебинде кызыл бурчтан чыккан мушкер жеңишке жетти. Мана спорт клубу. Рингке чакырылат. 42 килограмм салмактагы мушкерлер Надырбек уулу Махмуд Нурелет, Мурзалиев Надырбек Айдеркен Меркурий. Первый раунд. Стоп. Судьяны угуштеш, байстер. Уақыт. Раунд тиңдалды. Второй раунд. Стоп ve судьяны күштейбиz. Стоп, раунд тиңдалды. Жандабек калыстар, жыйынтыкты берсеңиздер. Бул мелдеште 3-0 эсебинде көк бурчтан чыккан мушкер Нарасилов Надырбек жеңишке жетти. Айдеркен Меркурий.